do dvorac, ovdje ovak velika kula za Nether, puteljak, baš će biti u topu. Izvinite ljudi, zvoni mi telefon opet. I pozdrav svima i dobrodošli u još jednu epizodu u Minecraft preživljavanju. Prošli put, ako se sjećate, znači završili smo ovu farmu ovdje, pšenice i šećerne trske. Kao što vidite, već raste i već sam malo nafarmao ovih materijala. Koji fail, zašto uvijek uništim sve do kraja? Nafarmao sam malo šećerne trske koju ćemo kasnije, kao što svi znate, koristiti za enchantovanje, odnosno za pravljenje papira, kasnije knjiga. Hajde da uzmemo ovu pšenicu jer će mi trebati ubrzo da... da li je ovo zrelo? Jest. Jer će mi kasnije trebati ubrzo da razmnožavam životinja. Isto tako, pošto danas pravimo farmu životinja, treba će mi ova hrana, znači da i pripitomim, odnosno da izovnem u svoju farmu. Mogu zovnuti jedno ovce i mogu za sad da kokoške dovedem. Međutim, svinje ne znam kako ću, morat ću ih gurat jer nisam našao nikako selo gdje mogu naći mrkvu, a kao što znate, svinje će vas pratiti jedno ako imate mrkvu u rukama. Hajmo za sad ovo ostaviti ovdje pa ćemo doći kasnije i idemo da skupimo par materijala brzi sa nasim škarama za pravljenje naše farme. Prije toga želim da vam pokažem da sam počeo da pravim moju podzemnu kuću, međutim nemam dovoljno materijala, kao što vidite moram čekati da naraste drvo, ono svijetlo, pošto sam zasadio, imam mog tamnog puno, da završim ovaj zid ovdje i ovo će biti moj dnevni boravak i možda kuhnja. Odavde iće vrata tamo hodnik iz kojeg će biti sobe, znači lijevo, desno, da li će to biti soba s napicima, ostava i tako dalje, znači ne znam, enchanting room i te stvari. Međutim, ovo nećemo danas završavati. Danas znači idemo, pošto nećemo možda koristiti bez kože, bez znači ostali stvari da možemo, ne znam, praviti slike, trebaju nam zato životinje, kao i vuna, naravno, vuna je najbitnija u svemu tome gdje možemo obojiti jer imamo cvijeće, imamo kaktus, pa možemo dekorisati s vunom. Znači, prije svega očistio sam ovaj prostor kao što vidite ovdje i malo sam ga izdužio poravno gdje će biti životinje. Što imam u planu jeste ovdje samo staviti ovako ogradu i vrata, a okolo sve ovako zagraditi ovim lišćem, zato što nekako izgleda prirodnije i ljepše za životinje, a i samim time nekako izgleda puno ljepše nego da stavim ogradu. Stoga danas ću uzeti ovog lišća mnogo, barem ću potruditi i dići po 2 reda zida, odnosno žive ograde. Nadam se da će moje škare izdržati ovo. Ok, hajmo sad malo ovdje uzeti. A onda nakon toga imam plan ljudi da, kako se zove, da pravimo onu kovačnicu. Međutim, zato će mi trebati malo željeza da napravimo nakovanj, ili ti ga anvil. Znači, gdje ću praviti kovačnicu? Ovdje ću, za plan imam da ovo odsjetim ovdje sve, kao što vidite ovo brdo. Ovdje ću odsjetiti i tu će biti neki puteljak, tu će biti par kuća, znači ne znam, kovačnica, možda nešto za hranu. A kasnije vremeno napravit ćemo puteljak ovdje gore i gore ćemo napraviti, kad budemo išli u Nether, napravit ćemo gore portal, a gore će isto biti velika kula od Nether kamena kasnije kad skupimo. Tako da će ono biti baš ludo dvorac, ovdje ovak velika kula za Nether, puteljak, baš će biti u topu. Izvinite ljudi, zvoni mi telefon opet. Ok ljudi, dobrodošli nazad, znači kao što sam rekao ovdje ćemo napraviti tu kulu i onda ćemo kasnije sve to povezati ludim puteljcima, a ono što imam plan produžit ću ovaj put pravo i ovdje će mi biti znači rudnik koji će ići dole duboko. Ono što sam primijetio jeste da kod ove teksture noć, ne znam može li dan, evo može i dan, kao što vidite kroz ove zid, ovdje kroz ove teksturu, malo kad svako miče vidim dole lavu. Znači da je lava tačno ispod nas, eno pogledajte, možda se ono dijamant ili ugalj, nisam siguran. Tako da ćemo kopati dole i sićemo negdje kod lave tu. Međutim, da ne gubimo previše vremena danas, hajde da počnemo mi da radimo ovu našu farmu. Kao što sam rekao, znači počet ću odavde da obložim, idemo 2 reda da ne bi životinje mogle preskakati. A ja ću kasnije dovesti životinje offline zato što ne znam koliko ću vremena izgubiti da ih dovedem. Ok, možemo ovako, pošto ne mogu preskočiti. Znači dovešću ovce i kokoške, a svinju, eno je tamo, je li ono svinja? Nije, učinim se. A svinju ću probat nekak nagurat ili ću otići tražiti neko selo da znači probam naći mrkve ili krompira da je mogu zovnuti, znači da me prati. Ne znam inače kako bi drugačije svinju pripitomio. Ok, trebam još ovoga. I vjerujte, ovo je najbolji gradivni materijal, baš izgleda predobro.
Ok, hajmo ovdje uzeti ovi. I ubrzo ću izgubiti moje škare. I propade mi 2 irna što sam ložio od nje, ali ne kajem se. Ok, hajmo sad s ove strane ovako. 2. Jao, ne. Da li ću imati dovoljno? Ja mislim da ću imati dovoljno da zagradim ovo. Ok, idemo tu malo. Ovako. Ja mislim da izgleda već bolje. Isto tako napravit ćemo i neko sklonište, čisto onako kad pada kiša, da ne bi kisle životinje, da se ne prehladile. Znači, a ovdje kao što sam rekao, znači napravit ćemo ogradu. Ovako, tu će biti vrata. Sad kako su ono pravi vrata? Treba mi štapova i treba mi, ja mislim, u sredini 2 ova bloka od drveta. Nisam siguran, ajde da pogledamo. Znači, imam ova 2 i da li je ovako? Jeste, evo ga. Znači, vrata za ogradu. Uspio sam, nisam zaboravio. Idemo vamo da stavimo i, znači, tu će biti vrata za ogradu. Tako. Ovo sad već mnogo bolje izgleda. Ja mislim da će životinje imati dovoljno prostora da hodaju ovdje. Ono što ćemo mi sada raditi jeste, da li imam sekiru? Nemam. Trebali bi da nasjećamo malo drva još, pošto nijem drva. Tako, hajmo nazad. Imam li kamena? Imam kamena. Idemo napraviti jednu sekiru pa ćemo odsjeći malo drva, čisto onako da možemo napraviti im neko sklonište. Da li imam ovdje drva možda? Nemam, ovdje mi je zemlja. Ovdje mi je ovo što sam našao, kostura. Ok, ništa, znači morat ćemo ipak napraviti. Nemam ni štapova. Jao, koji sam ja fail. Ok, hranu zaboravio sam uzeti. I opet zaboravljam jest. Znači, morat ćemo otići i udarati drvo. Nešto najgluplje u Minecraftu što postoji jeste da udarate drvo da biste dobili malo drveta. Idemo, kama, ajde, brže malo. Ja mislim da je ovo dovoljno prije nego što napravim, znači, štapova. Ok, ja mislim da je ovo dovoljno. Tako, ajmo sad nazad potrčati. Kao što vidite, mrak već pada. Izvinite zbog ovoga, još sam bolestan, malo nekad kašnim. I napravit ćemo naravno od kamena. Evo ovako, treba mi 3. Uvijek zaboravim oko sekire i onoga trnokopa. Uvijek i miješam. I prije nego što padne mrak, hajmo požuriti da probamo završiti ovu farmu danas. Znači ništa specijalno, samo ću staviti podlogu dole za životinje da im bude toplo. I staviti sa strane stubove i to ćemo zagraditi i gore pokriti sa onim slebovima. Stoga ajde uzeti samo ovo drvo brzo i napravit ću novi working bench tamo, staviti ga u farmu da ne bi znači hodao sad nazad do dvorca i naprijed. Isto tako ne znam, zaboravio sam da sam rekao u epizod, završio sam dvorac, napravio sam one kule, završio sam sve kao što vidite. Izgleda pravo fino. I stavio sam ovdje, sačekajte, ovdje stepenice okolo kao zagradio, malo da se ne vidi, ali stvarno fin detalj. Isto tako zahvaljujem se svima vama koji pišete komentare, vaše savjete, šta da gradim, kako da gradim. Zaista pokušavam da pročitam sve komentare, iako ima malo, nemam ja sad 1000 komentara, da pročitam da i sve, znači, probam, kako kažem, da ubacim u igru, znači, šta kažete vi da ispravim, probam ispraviti. Međutim, ukoliko mislim da nešto nije fino, da neće fino ispasti, ja to ne uradim, jednostavno, na kraju dana, ipak ja igram ovu igru, ja odlučim kako ću graditi. Ok, znači, treba nam ovdje prvo ova 4 da napravimo working bench. I onda, ajmo staviti ga ovdje. Onda će nam trebamo prvo sve ovo pretvoriti u ove. Treba će nam par ovih slebova. Ok, tako. Sada idemo, znači, dole ćemo staviti... Da li da im stavim ovu kao lišća? Nisam siguran, ok. Znači, idemo ovako. Gdje mi je lopata? 1, 2, 3, 4, 5. Ovako ćemo 6. Ja jednom sam iskoristio lopatu, već je pukla. Ok, ovako ćemo to uraditi. Ja mislim da ovo bit će ovolika kućica dovoljna da se skloni, iako životinje neću tu ulaziti, nego je čisto onako da ne bude farma mi samo, znači, ledina, što bi rekli. Kao što vidite ovdje mi je ostala rupa kad sam ovo sve popunjavao. Izgleda ću ima problema sad s tim, međutim, ja prije toga napraviti lopatu. Ne mogu se zaista ovako zezati da rukama kopam. Ok, 2. Ajmo začas ovo, znači, da sve iskopamo i onda ću ponovo obložiti ispod zemljom, pošto kad sam proširio, samo sam redao gore iznad, nisam dole. To ću sada učiniti ovako. Tako.
I onda ćemo ovo, iako nisam trebao ovo raditi, zato što ću staviti podlogu od drveta možda. Ovo mi se ne sviđa, mrak. A svi znate gdje je mrak, tu su zombiji. Hajmo, brzo, daj mi drvo. Ok, i tu ćemo odmah staviti još jedno drvo ovdje, ovdje ćemo baklu staviti čisto. Znači, ne moram dole stavljati zemlju, zato što ću ovako, jao, bježi od mene, gdje mi je mač? Zombi, glupi, zašto me napadate? Jao, sam još vještica treba, znači, zatvorio ovu ogradu, pošto ovo ne mogu spavnat, stavio sam baklje. Hajmo ovo da završimo raja brzo u ovoj epizodi, pa ćemo onda dalje kontati šta ćemo sljedeće raditi. Mada ja mislim u sljedećoj epizodi da ću početi raditi rudnik, zato što mi treba metala i treba mi ostali ruda da napravim sebi armor. Previše lako ginem ovdje. Ok, znači sada ćemo staviti ovako. 2, 1, 2, 1, 2, hajde, 2, tako. I ovdje isto u čošku. I još jedan gore iznad, tako. Ne, pa zašto uvijek ovako fulim, zašto? Želim da dignem 3 visine i onda ću gore staviti slebove za krov. Sada bi se trebao popiti. Ovdje. I gdje su mi sad slebovi? Sad ću njih da koristim umjesto i punih blokova. Ok, 1. Ajde, skoči na njeg, zašto ne mogu skočiti? A ja, previsoko mi je. A još jedan ovaj stavimo. Zato što je slab polublok i onda kontaš da možeš skočiti na ovu ogradu, a zapravo ne možeš. Ok, ja mislim da će ovo biti ovako super. Ajmo sad na ovu stranu. Hajde, malo brže. Zaboravim uvijek držati shift. Jao, nisam vidio drvo. Morat ćemo ovo skloniti sve, smeta nam. Izvinite opet ljudi, opet sam kašljao, ne znam zašto. Uvijek kad snimam kašljam, a kad ne snimam normala sam. Ok, još jedna nam ovo fali. I prije svega želim da pozdravim svog rođaka Habiba koji gleda moje klipove. Nadam se kad dođeš kod mene jednom da ćemo moći snimati malo skupa. On mi je prvi subscriber, vjerujte. I on je jedini razlog zašto sam počeo da snimam na našem. Jer on rekao, gledam svaki tvoj klip na engleskom, ali te ne razumijem i malo mi je glupo. I evo, ja sam ovo napravio za njega. Znači ovdje sada idemo ovako stavljati ove slebove kao da napravimo krov u koso. Ovako. Ovako i ovo ćemo samo da se ne vidi ščoškano kako je to. Ovdje ćemo 3 staviti. Ok, da li mi je nestalo slebova? Nije. Ok, ovako 3. I ovdje ide sada ovako. Možda bi sad trebao, a ne mogu polublokove stavljati zato što kada stavljam polublokove onda ima ono kao prostor. Je li ovom drvo? Jest. Jao, kako je pretamno. Kada stavljam ono na slabove drvo, bude između kao mali zračni prostor i zaista ružno izgleda. Hajde spopnijem gore, jao, sad moram zemlju stavljati. Ok, ovako je dovoljno da stavim baklja, ne vidim ništa ovdje. Vjerovatno i vi ne vidite. Ok, ja mislim da ovo je dovoljno ovako. Pošto hoću ovako krov u kosu da napravim. Tu. Koji zombi. I sada ćemo ovo samo ovako. Morat ću ovo. U stvari neće se vidjeti s ove strane. Ovako ćemo to mi zatvoriti. I ovo moram ovo. Ok, znao sam da mi smeta nešto. I evo ga. To izgleda super za sad. Vidimo. Da, izgleda odlično. Naravno, zašto ću ostaviti ovdje 2 baklje? Jeste da mi se ne bi životinje spavnale. A ja ne mogu na slab da stavim baklju. Zaboravim. A mogu na ovaj. Ovako, da mi se ne spavnaju životinje tu. Imam sekiru. Imam. Jao, pa zašto? Kako si ti preskočio? Ok, ajde uništim ovo. I da sklonim ove daske jer nas smetaju. Tako. I ovo nam ne treba sada. I ovdje, kako sam zaboravio jedan ovdje? I ovo izgleda super. Sada ćemo staviti samo ogradu ovako. Ovo sam pogriješio. Ovako ću raditi ovdje. Kako sam namislio? Hajde probam ovako, da malo učim, a nemam dovoljno. Nema veze, stavit ću za sad samo ogradu pa ću kasnije dekorisati. I stavit ću ovako duplu ogradu. Čisto onako da, ne znam, da izgleda malo. Jao, nemam opet ograde. Imam štapu, ali ne mogu dovoljno napraviti. A evo ću kasnije završiti, znači kako će biti ovako, će sve biti u ogradi. Za sad ću staviti samo jednu, čisto da završim, da ne izgleda ovako ružno. Ok, ajde pokupim ovo.
Imam 3, mogu ja mislim završiti 2, 3, tako. Odlično izgleda. Znači ovo će biti naša kuća za životinje, odnosno na farmi. Ja mislim da izgleda odlično. Ovako, samo da stavimo. I možda evo stavit ćemo i ovdje da im naraste ovo jedno drvo. Čisto onako da imaju kad ugrije sunce da bude ono hladim. Tu jedno i možda ovdje ovako jedno drvo. Ja mislim da će to biti dovoljno, bit će prelijepo. Ok ljudi, hvala vam što ste gledali još ovu epizodu. Idemo da spopnemo na dvorac, da vidimo kako to izgleda sve od ozgo. Hvala vam što ste gledali još jednu epizodu, nadam se da ste uživali i zaista hvala vam puno što pratite moj kanal, što me podržavate. Za samo 10 dana skupili smo oko 350 subscribera, što je jako dobro. Znači ljudi, ne mogu opisati, nekima ljudima treba po 3, 4, 5 mjeseci da skupe 300 subscribera aktivnih, ne govorim o neaktivnim subscriberima. Meni je to uspjelo za 10 dana, što znači da vam se sviđa, da kvalitetno radim i nastavit ću tako raditi, što znači da negdje krajem ovog mjeseca možemo očekivati možda 600 subscribera. Znači krajem januara, možda čak 1000, ali neću da pretjerujem. Znači evo nas gore na ovome, kao što vidite, zaista prelijepo izgleda. Pogledajte, to je farma naša, tu imamo znači farmu pšenice i farmu trske. Ono što nisam radio, jeste nisam nabavio pijeska, stavim ovdje staklo. I možda bi okolo stavio staklo kao plastenik da izgleda, međutim neću, to nije plastenik, staklenik. Plastenik je od plastike ili od najlona. Znači tamo je naša farma, pogledajte i to prelijepo izgleda. A ovdje ćemo, sada kada ja završim epizodu, ovo ću brdo ovdje očistiti ovdje, da možemo kasnije praviti ovdje nešto ostalo, da imamo prostora. Ali u sljedećoj epizodi, znači pravimo put tamo, pravimo put ovamo, to ću ja sve van kamere, znači van snimanja napraviti. I onda idemo u rudnik dole da istražujemo malo lavu, jer mnogi od vas tražili kaj ajde malo prestani ono da snimaš kako gradiš, aj malo istražuj i bori se sa zombijima i probaš to. Isto tako ljudi, ubrzo dolazi jedna nova mapa survival na fazon Sky House ili Sky Block. Ja mislim da će vam se svidjeti i ukoliko želite tu mapu da vidite da ja snimam, znači neću vam govoriti ime zato što ne želim da neko prije mene počne snimati, onda ispadne naš. Ja rekao mapu, neko prije mene počne snimati. Ako želite da počne snimati tu mapu, postavite dole komentare i do idućeg puta pozdrav i budite mi dobro. Hvala vam što ste gledali ovaj klip i ukoliko vam se sviđa, ne zaboravite da ostavite like ili vaš komentar ispod ovog videa. Ukoliko ste novi na mom kanalu, ne zaboravite da se pretplatite ili posjetite moju Facebook grupu. Za još videa s mog kanala možete kliknuti na neku od navedenih anotacija ispod.